bila kita lihat Think City ini satu organisasi yang betul-betul melibatkan social system yang ada ni. Jadi kita pun ingat lebih baik kita pun menyumbang sekali, kan? Dengan perkongsian tu mungkin penyumbangan tu akan memberi lebih erti. Every Malaysian deserves a chance and every Malaysian deserves an opportunity. Grants are the same thing when we give out to schools to develop. It's not just about building facilities. Public money should be spent into improving people's livelihoods and people's access to opportunities to better their livelihoods. Think City fills in a very important space in Malaysian civil society because it serves as a very neutral arbiter and catalyst for improving our cities and quality of life. Negeri-negeri utara ni adalah satu kawasan yang sangat kaya dengan pelbagai bentuk warisan. Kita ada tinggalan budaya daripada zaman prasejarah. Kita juga ada banyak warisan budaya ketara dan tak ketara yang kontemporari dan yang lama. Jadi pendanaan yang datang daripada TCT itu memicu perkembangan daripada segi penyelidikan, dia memicu perkembangan ilmu, dia membawa kepada limpahan ekonomi yang seterusnya dapat membawa kepada perkembangan yang lain. Dia memberi ruang dan peluanglah kepada NGO dan juga kepada pertubuhan yang ada di utara ni memohon dan juga melaksanakan projek mereka lah. Usaha sebegini perlu diteruskan. Jadi TCT telah menyediakan dana untuk kerja-kerja libat sembang komuniti, untuk kerja-kerja penyebaran ilmu dan maklumat. Dia memberi modal untuk penyelidikan so that kita boleh mulakan penyelidikan terlebih dahulu dan lepas pada itu kita dapat mencari dana lain. To attract investment into cities means to brand cities, and to brand cities means to encourage livability. And cities with a little bit of narrative, a bit of history, and cities which celebrate their past worldwide tend to be more attractive places to live and far more attractive to bring in talent than cities that don't do that. Economic times are getting tougher. We should be supporting them by creating other income streams for them, right? So that they're able to earn and make a healthy, prosperous living by staying in the farmlands, by staying in our heartlands. We are not lacking in resources and we are not lacking in sites. So I think efforts that help to celebrate these sites will really be important for our country going forward. There's still so many unknowns in the northern region, but all this needs funding. This funding is able to deliver a long-term impact. It makes them realize how much beauty is within their area and how valuable it is, right? And how important it is to preserve it. Dia menggabungkan kawasan-kawasan utara dalam memperkayakan khazanah budaya dan perkongsian amalan budaya tu secara tak langsung bila kita melestarikan itu kita memperkayakan budaya kita sendiri. Dia memberi impact lah. Kita dapat mewujudkan satu kesedaran. Jadi itu satu petanda yang positif lah. Kami bukan dapat macam menginspirasikan local community, tapi komuniti-komuniti di negeri lain juga. Usaha yang dibuat oleh TCT ini merupakan satu perkara yang mencetuskan perubahan sosial, walaupun secara langsung atau tak langsung terhadap pembangunan warisan dekat sini. I think the Northern Region project needs to engage with more local communities along the way in the future. There's so much that can be done, and that is the engagement we can do between the Klang Valley and the greater reach throughout the rest of the country.